niwambie ukaya azali ngwanzo ya uwe oshababi wa Komor, ngwanzo ya ware hitswa oshababi wa Komor. Donc na mrengeze dhamana za hanyu ekawa hundunzia watawa Komor ngwa harmwa zenti jirani wahafadhiwa ezafanywa bobosha zitifanywa watoto wanzo watawa awaisa watawa Komor watawao ufujari ulio masiwani hususan darmwe kama militaire ngabwa kama zahidi nezenongo za birajuzi mamjo zamba zentuzi jao ende zabira Salimani nezabira Kandahani nezabira à la gendarmerie ya Moroni izo pia ngamina preuve ya hazo ngamine madzina ya wandu warahe motola hito wa uwafano madzina hao ngaminayo nanele bunjilo la fanywa jana à l'état major amjomnikane madzina ho wandu wakaufikiri jana namna wajoka ufanyata wa Paris wa washinda watawa zengo izo pia ngasini izo mihono ni hatu mamjo zamba shatileo amjo zamba zentuzi jao ezilo muhimu leo ngabo urgence leo nukanga watoto militaire watawa akwa tsukubale zengo zifanyone mwana azali na azali nono ondwa watoto wa watawa donc abranzo kati watawa nganzori wa hifadhi amodo Geneve leo amonzishio marais wa hezenti jirani riwanike alama no fujari neze preuve ya hofu jarazali au fanyaho ya ukaya haini rais ujombi sazali hari hitswa harengo wana wa Komori watawa mwezenti zao ngwanzo wanike azali ende ware hitswa ya warenge darak warenge vamana ya heze roho zao watoto wao haini nti wajokubali waubisaza ali hafanya ufujari hari hitswa shababi wa Komori ya ho izo tinti lo nyanzani ne Komori izo ntika ngarjosu butrambeka ce sont des pays ennemis des Comores. Donc ema dirigeant wao ngiyo haki ya ukaya wake karibu na Komori hususa wanzware lo hitwa waumbise wawanike bahanu wabwandaye hata usiku rjo hunda shawiri ya hefujari ya rengenti ya hatu uyendesu zenugo nzamba banu amziassume pleinement et parti rija paktef ikao mimi de vomana wa hayo ngarenga oze vomana za hatu ngareda o Geneve leo banjioni rendera one autorité walo Geneve puisque waundu walo daraki ya uhifadhi za zero za wandu wanzo urela hitwa renda wambi warengeze responsabilité za hao ekakwa jazirenga watu sisi ngarjujwe na mnarjo wajibu cha hizo dezaladhimu hizo ndizo ndoka ufanya hizo ndizo sisi yakaulazimu lifanye sonti sisi ngarenga ozo manaza hatu ngari hafadhi au shababi wa Komori ekando walo ndani wanzo roho ekando walo bonze watawa ezia zali ofujari ulo ywe mavutoma ulo bontiju yongi responsabilité hatu ngarenga ozo banaza hatu amrudi nzambe leo njeka ujanambe enamna fano ya rela hitwa nane zavira Salimani ye jumwa ya juzi 4h honda 4h30 wakati azalia kumsutuni ya remwembe iso pia ngarjo zamba ngoka tula jare mwishonondi iso pia ngarjo zamba zenti uzijao shezilo muhimu leo ye urgent ilio leo ndokaya rihafadhi wa isa watawa nano wa wikaunga umisuruni ngwanzo watawa izo ndeza tulazimu leo nokabutska uja ndenge responsabilité za hangu shada mketayari ukazenti huzijao ngarjo mnikani detail ye madzina ya wandu wakakandani nani le gari la toye moto la kaumrenga Kandahani ya mbeho gendarmerie hunu yambao section de recherche wakati maiti yakaubalio henda hiyo ngarjobni kanezilera rimnikene le gari la kaumbala henda hiyo ne mru yambali ya henda hiyo yakobale maiti ende nyo o section de recherche ya gendarmerie ya Komoro ze détails opia ngarjozi toa ezenti huzijao shaleo eilo urgent amzambo eilo urgent rihafadhi wanzo waretewa wanzo warelo hitswa ye ma journaliste wanzo wa intimidewa wango fanyoze responsabilité ngofanyoze hazi za hao wakaze hazi hizo zikauladi muzifanywa par le procureur au par le médecin yangalie kori ya hemoto yatana bayo kemoto yaf enquêteur kwa na uzifanya kwa jazifanya juzi watendewa ulo wa hafa kabati namna uzifanya leo ngwajuka arme ormeta wake harmwe zenrabo wanzo afikize shanga sarmwa dunia nyumeni wa Komoro wenji hata walo arme camp de militaire kwa tida korneza fanyishia ema militaire wenji kwa tida korneza fanyishia shangarjo wandu kangwa d'accord puis ngwa na faida nafsi za hao wazihunda hao yoni bana wanzo afikize eza sabuzi shoka na yani ngwajo ushindiha puisque wenji
kwa tsida korne zifanyisha uka waonruma Islamu o wanruenza irumbi wakomoro wenji wanruma Islamu o wenji wanruenza irumbi o kwa jibiwa na roho za mwanadamu yatolwa aksida ya gari deja yohoza wakomori fitizo mbuka roho ya mwanadamu itolwa jao jeli kunga bonusu ikao Mwenyezi Mungu jo waswami pisku woti Uislamu wakauzina bo yakazali hare mwajuzi Mwenyezi Mungu jo waswami pisku izoti wanza hao sheizo zija hezitabu ikao azali azihanti wonti juu nizo azali hamba ukaya mami tayari au kanre hitwa noni kenti arma izimru joka kinyume nizo na pule sheitwa sha izo wakobori wazienshi unga onewe zitwa zipulwa donc leo uishi ya mri ambando ngama nizo haulao hare mwambe aware mwamna shonde yoni mana ikao wakomori wakana comportement ikao ketsulo la na Uislamu shaizo e Malaysia o ya utinda orakana yo shanda wazali ya hanti o masiwani hatu Mwenyezi Mungu nariswami ya swami haini mru Islamu mkomori ya kana comportement ikao ketsulo la na Uislamu shaizo comportement ikao ngazilo nao ni hawarlo ni urtisabe yani na unafiki nukaze kifu ikazali kajarenga conscience ya ukaya enamna ya rengensi ya hatu ya yende sao ya zalisa hawa ya ufujari ya ureana hitwa kaka jahunda shawiri le plus vite possible ya tahasoma hosoni mwa kumuriambe kaiza virajuzi ula msomo wa hangu tisa tisomo wakairo hangu kejenda zayo kaka jahantuka ula msomo changonzo ya continue ne politique ya méprise ya hahe mamri ukaya nziro hana zila za juzi nga jojirite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.